Lelapa lena le re dipelo tsa bona di bohloko. Ba re ka mora tahlehelo ya moradi wa bona, ha ho letho leo ba le batlang ntle le hore toka e phethahale. Ka jeno re mo boloka re lebogile re ikutlwe le bohloko gagolo. And the pain will not go away and the pain will never be the same. Ba re pain ka se tshwane. Baithuti le matitjhere ba hlahisitswe maikutlo a tshwana. Ha ke nkutlwe sharp cause ga tlole a se. Re utlwile botlhoko tsa sekolo sa Isago re le matitjhere bana le batsadi ba sekolo. Tlhekefetso ya basadi le bana ke qaka e kgolo motseng ona. Baahi ba batla hore mmuso o nke mehato kgahlano le tlolo ena ya molao. Rona ya ka re le hapa la Department of Transport and Safety re ne le di activities re bereke hand in glove re na le di mekgatlo e tshwana le di community policing forums whereby they must be visible. Tshwantse gore ba bonale ba bereke le sepodisi sa rona le gore le badudi kampo baagi le bone ba dirisane le sepodisi sa rona. Moqosi wa nyeweng ya Relebogile Itumeleng Matjhabe ya dilemo di 24 o lebelletswe ho hlaha pele ho lekgotla la dinyewe bekeng e tlang. Ke Katleho Morapela, SABC News, Kimberley.